India rama khwalzin mi te hip tu hmun nuam tak tak som thlan chua te ilo thlir ho donila India rama man lai hun poimo te zinga tlo ber le mi puiten an hlut ber zinga mi chu agra kho pui hi ani ome agra hi Uttar Pradesh chunga omani a tlo a hlo na chan chu ram ro hlu man sanga tanga omto thil chi sang tam tak omin khovel thil mak pasari zinga lang pahial khoparo puile moi Taj Mahal po he muna hian omani Taj Mahal hi Mughal Emperor ro pui Shah Jahan nu pui mangai Mumtazi rai che awanga boral ta chu uizele amanga izelan tirnan athana ta na sakani a Yamuna Luisira sakni in he building moile ro pui zethi sailungwar manga sakani a fit zani somni la ya sangani a kumsang khat zaruk som thum pani atanga saktran ani ngenge khovel ram sang atangin mi sing ni chuang lai mai in he building sajau tur hian na an thoka asakna man ruwa tur te po kha an hun la ya rel le trak ti vela om heklo sai sang chuang la in India le Asia ram hun sang atangin an la khom hial bokani ama sa jahana ngei po kha aboral nuwa hemi thana ngei hian phum ani ve ta nge ani Agra a hian kulro puizat mai Agra Fort anti omboka he forti man lai Mughal Emperor hun laya mun poimo tak pakhatani a Mughal Emperor Akbar na sakni in he kul chung hi Mughal lal te khan kumtam tak chung chu an lal ina tan an mang thina he kul kwal chuak hi kilometer ni le achan ve laya sayani a fit som sari laya sang ani he bok Akbar hian he kul hi kumria chung laya sa a he kul chunga hian building ro pui tak tak mu tura om nual bok Akbarana afapalal inatana asak Jahangir Palace te Shah Jahan nu pui Mumtaz Mahal in ro pui octagonal tower tele moti masjid anti mai Shah Jahan kut chuak tho sailungwar manga sakte po mu tura oma akong kha ro pui taktele achaina moi takte chuan mit ala hle ani Fatehpur Sikri hi Uttar Pradesh ko pakhatani a Mughal lalram ko puyetana Akbarana apuana ni a kumsang khazaruk som mathleng kachuan ang ko pui ro pui tak ani thina he khua hi lungsen mangde uveka sakani a tunthleng hian tlo tu po an la nga thin ani hengte ba ka hian itman ut daula storm baby ta santi mai sailungwar le Rajasthan lungsen manga ansak lungmoi tam taka chei mu turte oma Akbar the Great athan Sikandra Fort ro pui takte Akbar nu pui du bertana asakte po mu tura omboka he in ro pui takhian Hindu le Muslim inkara remna le muan na entir ani heng kan tarlan ba ka hian Mother Teresa's Missionaries of Charity anti te Wildlife SOS anti Ramsa an son so hon enkol na munte Gurudwara Guru Katal Marbul manga in sakro pui le manlai muntlo turtam tak Agra hian omboka heng mun hian Agra atiro puin khwalzen mi te tlo ti chak tu ani reng ani Goa hi India ko thlang lam tui pui naya omani a Goa hian tui pui kam kan ti mai beach somnga pakhat chuang zat omin tourist hi bertu pakhat atling hotel nuam tak tak te po ombokin India rama chuan mun to hlober polani ome kumtin Goa hi mi nuai som chuang in to thin anga chhut ani Goa itlo huna iti ngei tur le I mai mi alo turte ilo thlir ho don te ang Goa moina tak tak e bel chiang du ani chuan Old Goa anti mai hi mai phalchi ani ho lawang he hmuna hian biakin hlui lian le ro pui tak tak Portuguese hun laya an lo sakto moi tak tak te oma a moina mai ba ka hian heng building hlui to tak te hian thon thu an nei hlom fura tourist te po in an ngai lu hle ani chu mai ba ka missionary ro pui tak Saint Francis Xavier ruang an zal na hmun ani boka a ruang hi the Basilica of Bom Jesus anti hmuna to thein an pho chuak he kumzali chuang lai chu he hmuna hian troi thei lawinda ani to ani sa khomi deutele khwazin mi te po in he hmun hi an ngai lu hle maya heng ba ka hian an ei tur seafood te zanlama an hun man na night clubs tele bazar te ringot po hian khovel khwalzin te a hi pha bokani Goa hian beach nuam tam takatam hle a chungzi nga chuan baga beach te Kalangut beach tele beach dang nuam tak takatam hle boka Kalangut beach pei hi chu Queen of Beaches anti hian ani
he tui puinom na mai ba ka hian water sport chi sang jet ski ride te windsurfing parasailing speedboating le inti limna dang tam taka omnuk bok kumtin February tha a hian India mi le tourist te he khovel deng suak thei kopa carnival ro pui Goa carnival chim tur hian an lut rui thina flight ticket te po carnival hun chung hian aras thai hle ani he festival hi Portuguese mi te Goa a an om hun lai hriat ringnan an hmang thina he ku ta hian an hnam in cheina te le in cheina danglam tak te chu an pho chuak thin bok India rama tui ko thlasang berpol duhthusam falls an ti po Goa hian om boka he tui ko tharingot po hian khwalzin te a hip ema atui ko thlasau borbor le avar na chuan sea of milk an ti pha hial ani chu mai ba ka chuan tax rate atlem ema wangin thil mana tlom hle bokani man tlom taka thil I le du chuan Goa hian zin nge yang che kumzanga somsari pasarina a Guru Ramdasana ahmu chua Amritsar anti hi Sikhism hun puyani a Amritsar hi Sikrin na hun thiang hlimani nge bok Amritsar soito a lo lang hal chu an temple ro pui mai Golden Temple hi ani sahib Gurudwara khua omni in an kholaili taka a oma Golden Temple hi chong ni asang rangka chak tak manga sakni in dil chunga sakani awang hiana moina atizwal ani a omna mun hi athiang him awangin lukhu angaya kesilnan an tui luang dai kai ngai boka chu mai ba ka chuan Golden Temple tlo tumte chu a thlona an omna turte an lo buat sai sak thina chu te po a thlona ei tur om thina ni sa ero an chop tel lo thung ni tin mi sing ni tan cho an buat sai sak thina hei hi adua piang tan ei thein an buat sai sak thin chu mai ba ka Golden Temple ang dewa an sak Sri Durgiana Temple a omboka helai mun hi kumzabi som parukna a an sakha ani nge akong khar len le moi danglam tak mai hi silver vek manga siamani awangin Silver Temple ti te po in an soi thin bok Amritsar hi India ramin zalen na aswal laya ahmatonga omani a he hmuna hian zalen wala bak in thana rap thak tak mai British meet and India meet ral thuam nei velo an ka chiam na hmun mitam takin nun na an chan na hmun ani a Amritsar hi hriat le tlo a hlo na chan nia lang chu an chotui tak mai ba ka na si le arsa siam te hi atui dang lambik awangin an lar pui hle ani mun thiang hlim le temple mal lai thil hlu lemziak te an thil siam te le an ram ro hlu tam tak mu tur lo oma tlo man hla tak ani nge yang le helai mun mai ba ka hian mun nuam le lar tak tlo tur tam hle maya chung zinga chuan akal takhat le mata temple te po hi kal mai chi ani mi alawang Amritsar hian an hotel book mante atlom loma atlom berpol hi cheng zani som nga vel ni in asang chho hret zelani zinna ata mun thatak pakhat ani bok Simla hi tlang ramania atlang te hi amoi awang hian Queen of Hills anti hialani Simla hi Himachal Pradesh khopuya omania an tlang ram te hi fit zani som thum pariat la ya sang an ni hloma square kilometer som ni panga la ya zaw ni bok India hi independence ramani ma kha chuan Simla hi ni pui chol man na mun bera an lo mang thina ni Simla hi trekking emo tlanglon mi te tan chuan hun du tu samani a thlasik hun lai January atanga marsalai holvel bor hian khwalzin mi te hip tu vura tol skiing hi alar in an war a a hun lai tak po ani reng ani an bazar te po hi alar a thil man atlomi mitam takin bazar na hun puya an mangani aman hla an ti thin khop mai chu mai ba ka India rama hun hlo om le sang ber te atam hle a chung zinga langsar zual chu Charleville Mansion te Viceregal Lodge te hi ani ome he hmuna hian zana thlarawa wak vel thin ni in an soi tunnel number 33 po hmun sang ni an soi lar zual dibokin an sakna phena thon thu mak tak mai nei ani a thasang lam ngai na mi tan chuan ngai event chi tak ani nge yang le chu wang chuan Simla hi most haunted place in India ti te po in an lo soi to thina ni Simla hi mitam takin chung ko a chol man nan te honeymoon man nan te le vur tla mucha ka va experience shim du te tana an pan khom na mun berani a Simla atanga Himalaya tlang vurina abo luk mai te kong koi ru mai far kungina a hual vel te moina chu thala ka lan dan te hian
a hrilh fia phak zo kher awm lo ve uda gaman dalam uti tia hriat lar bawk chu Nilgiris district khawpui ni in Tamil Nadu tlang hmuna awm ani a kumzabi som pakuana laia British ho hmu chuak kha ani a boruak a thengtu nuamin a ral muanga ko hoyenom mai baka kan hriat lar em mai Western Gates tlang moi tak in phar duai mai hmu tur omin a thoven thlak hle a helai hmun hi chu chung ko a chol man nan le ril ruha le piklu tukti je om nana thaviau ani leilung moina ngei na tan phei chuan hmun nuam le fan tur tam taka oma thalak sen lo khopa hmun moi le nuam tam taka om bokani uti hian hmun nuam le mi te mi ti tlei thei hmunanga em awangin khualzin mi te a hi ple a park le botanical garden nuam tak tak te chu thla han la kwal vel nan mei baka inzir mi tan po atlo a man hlawi ngeyang dota beta peak po hi tourist a hip tu ani a uti khuwa atanga kilometer soma hla ni in an larna pakhat ani nge bok uti dil hmor lama hian dir park an ti chu omin he hmun hi tuipui atanga te in kilometer ni le achan vela ya sang ani a India rama sahuan sang berani nge bokani dilkam vela long in te chu khwalzin mi te tlo ber polani uti atanga kilometer som pako a hla a hian pikara luya luang champut maya he lui hi an serin thon thu lui tam takpo a om nge chu mai ba ka chuan an kho chunga ei tur chang thop kek le chocolate an ram siam ngei mei te hi khwalzin mi te ei chak le ei du ani hloma ei man hla takni in an soi thin bokani kumsang kha zakwa pariat hun laya British solo siam Nilgiri tlanga rel kongkwal ru mei te chuan a hmun moina atibel cha le zel ani kan video min thlir saktu te zong chunga lom tho kan soya kan channel hi min lo subscribe saka kan video te min lo like sak turin kan lo nge nal bok cheu